Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u an Kublai phi baru gini gilong ki khubor bam ta kasni u MLA ka not shalong ba Adelbert nong room ha kasni satjan u lapli pat ba ya ka community hall bala depin bhat mai jong ka dorbas nong red samthia ha gini ka jingyalang ula ai jingyaro ya ka dorbas nong bar ki nong shong shnong ki bala trei shitam bat ya tali ban pen urlong ya gini ka project Haba ai jingkran uba Adelbert lo ong ba kajing tali kajing trailang ba kajing kit kri pat ba kalong shabi ban wanra ya garoi kapar haginu hinu kishnang Ulo ai jing ro yo rang ba shnong ba MH kharkrang ba yegi de khot ka dor bar shnong ki bla shim kya ha kajing pen bha ya ka community hall ka balong kajing mentoy ya baro kinong shong shnong UMLE ula kenturu iki pat ba bakin beteng ban ai kajing trailang ba ka dor bar shnong knang ba ona ban pen trei shu shu iki project pen roi ki balong kajing mentoy ya ka shnong ban iki pateng ban wan Hagani ka jinyalang la don lang ru urang ba shnong ba MH kharkurang ringkat bakinong shong shnong ki blawan sakhi ka jingpli pat ba ya kani ka community hall bala de pin bhat mai UMLE ula ai jingyaro ha ka jingyalang pin ko burom ki samla puli ki bala pas ba ha ka SSLC bat HSSLC bala pelong da ka senglong kmi ka dor bar shnong red samthia Haba ai jingkran uba Adelbert nong room ula ai kublai ki samla puli ki bla le bha ha ka jing puli bar ai men si me ki bakin yai trei shi tom ban poi shi ki thong ki bakham shalor ha ka jing im ula ai jing ro ru ya ka dor bar shnong bar ka senglong kmi ki bla shim kya ban kan tiu ya ka puli buthi bar ban pelong ya kum kini ki program ki ba ai men si me ki khna bar ki samla UMLE ula kentu ya ki pat ba shnong bakin yai long ki ba ya teli bat ya trailang ban wanra ya ka roi ka par bar ka jinyat shaprang jong ka shnong ulapan pauru ba unyai ai ka jing kershan ya ki kampen roi ki ba mentoy ya ki pat ba ka than urang ba shnong ka ret samthia ba MH kharkrang ulapan pau ka jing sngongu ya baro ki nong shong shnong ki bala no sinyang bat ai jinya trailang ha ka dor bar shnong ban pendep ya ka jing pen bhai ya ka community dorbar hall haba ai jing kren ha ka jing yalang play pat ba ya ka hall ka bala dep pen bha ka arpnyo tri ujiliu ulo ong ba ka jing tri lang ba ka jing tli jong ki pat ba ka long ka bor ka ba pen urlong ya ka ni ka project ula kerpat ru ikinong shong shnong ba kindang beteng ban sumar bat pendon kam hong ya ka hall na ka bentai ka jing mentoy jong ka shnong bat ki pateng ban wan Marsendru mencisi menasih ngawan inspection hamni po berbasno nakhlem nur syu lesi ban keli hei hidup ki jingduna tani ke ka complain dengan syu om excellent la ai ka bhan ro bhatam kumla pau kinang keren sakmat Hoy na kalian ni Presiden Jong Sports Club Pak John Sujan. Lada pru ya kapan tempa kecil sungguh na unta jemi ka bar sinong bro tuai. Ka mangaruh ko mali. Na songo. Namar kecil tre ke jemi. Kalalong ko pagpaka sisa. Bawa ide kaniyo ya ke jero. Namar keladu sisa. Kat ke yin dorbar thawai. Syaina nang penkenal Hausman Arja Kharsan. Milasya street, milasya kenino, ya ka powers and function as headman and chief. Jong Teri pakai cai penuriu. Haka honorable court, high court, jong kejela Meghalaya. Nasungu yoblay, nang sa nang buo. Belabu ia kata kejeng itu bulan kejonga, bakal rung ia tak mensiam kendu. Ngabu kejeng keli tadi. Kumlukin ganong MDC, kumlukin ganong siya, katu kli jong karti beristur, karti beristur kalalik mo. Ngong iyang, kajiktit lang jong akamsya, ngalalit bansong, hako uwak yang nang ba. Haka kerteng berwanra ya kajekli, yaw kasi puna ukriam, uwa, uboy, uling. Ngilong teli kawin. Kan nyok beli kisni ngalasyong sapnan nasungu yublay ngatangan na tukupuan na kamao tangkahok bat kecil sisa tangkini ki afli ndoni bat ngan itu don kita ki on non person kiwan bat terwanya nriuk lo
ban pensange no ke jing sathan lingang ban pensange jing sathan kadai arti ban pelong ano ya ke village administration bill kabla thau ka yim darbar thau an jo district council kaba ban penkut ka sulong abstang da kisi inse ya kan media ke joma kebangan pendem naga berta kari pada jadi lu dengan semua lu beli ulah pelong ingat anak lu pun du bakut buat niyo ya kan ni riti ke dustur kebaka mutu jom keresen tiap lapan ken mau riti ke scam kalawai bapana kalawai bapana riti ke scam kalawai bapana semua tiang ngan pergi mau sisu kita ki visionaries leader hati po kiong if you want to know the true democracy go to the corner of the world that is Cassius lada pikwa bantip yang kata riti sensar kebakirpang let siapa kendong du jong kerja partai kata dari kasih jaya semua nilai mentah nilai permut permet ban sedang pergi ya kerti berestu ya kan Allah nilai ban penbahaya kah nilai ban pentelah nak bah siapa bakamba dari ban bendo kami kalau kecil mau nak berta jemi baraku apa keren dulu aku ikut berta nak persang ban keren ke nak persang ban ngek ada dia bangin persang ban le tang ke bawah dari ngin persang dari ide ban le yak batik minum le tang bawah dari ide ban le batik ya pergi kun sama bagi Miyapi, kalawai, kasyong happy. Ours today, for theirs tomorrow. Kalawai, kasyong happy nanta. Kumno pijit ya kalimti. Kumno pi pendek hok, yala kajong ka kamram, yala kajong ka daily, bat kantam yala kajong ka jingkiki. Kantam ya kinong song-song. Bat kanong penuksa, nakapenta iway pa. Isawang. Ay kublay, kubalik si nga ako nung. Kumnong ya doon karajay di jimot. Ngin keren ya kajing sisya. Iba karkaran na si nga ako nung nahuway ka banta. Nga aga nahuway ka banta. Hindi bosok na forget it. Kapag san, kalong kaju katong. Katong ka day, nakabanta baruan ra. Ya kajing ka lang. Ibang kajing matol, ya pi, balik para masong-song, iwait iti. Tang ya kinong dikit apa naglingko, kung ki eksekutif panguji. Mabilala ya kabansay, mabilala banlong, tang ya kisama. At iwait pa kibanta, kung kajing dong kam jing kuat, midong kam banlong ya kisama. Namar kani kajing namar kani kajing pensoy, nomor kecing tunjuk bagi kimat dengan sungguh mga sukuman kemesin kam tam bangi ya ki long kimi jubla kam he kakerta nomor ada usna marjaran ko tunjuk kami isu langsung dikop dikani kecing kuma gini ke program masung di ban ai kejero nomor kelala yang ban mi syakmat manung semua bangilong marwai ndai bunya longa kaju kejemut sepakat hakajing ya terai hakajing petulun ya kita harus mantap manwara hakajing ya iya kajing itu kajing ejan kam tamopi iwei jadi kalau nantinya ibon kita wana na yatai kuno ke her natip ha manalaya don munta ha ke empos evaluation process keladan munta ke empos
Nata kadau natip ha kuno kehian pat balik lawan ra ye kini ka sistem pemerintah. Kun babi pemerintah mata kini gigai ko. Ijing cipu basyalangat. Parti kaya parti ke destroy ya ke karya jauh student. Ladang ya keren ya ke jisya. Jika cingmun ra ikai ko kadang reason ya ke pangampuak discuss nanti. Expresses its appreciation to Sri Adalbert Nongrum, MLA 17 North Shillong for the various developmental schemes initiated in the locality. May God continue to bless you. Rang Bashnong and General Secretary. Ulama menpenuhi menpedak kami. Begini kami ini. Lainnya ada kata pendak CCTV yang kesan berkawai dak kau kata bang marmot di football ini kita ini berokok. Dan likely di plan dari agenda ni strong life number 12. Kawai kalau men play kini kasrok kini bertunggu kawai doa nang naik skuti. Kebaar dalam non kini di major project, kebaar kini berpilih di surau bagi ku bekerja siap, kerana bilang sekali, bat kebelai jadi ban maramat maya kini di snow. Barang tuan milik kedua MLA, Jongi, nggak ada ban nongrum, ban ada ban, ai kebenaran bang dek, kata agenda ini. Yang menyedana mati bagi Malaysia begini kampi tak berpendam. Betul lagi berkemen untuk kata menyala berpendam begini suruh begitu bawa Indo. Yang ketika suruh begitu baca jasa menyala berpendam sistem ke first phase. Baca penting eksperimental. Jika intervention of course yang lebih ini minum berpendam sebenarnya ketika suruh. But ketika yang senang begini menyala berpendam ini. Baca ini. Kedai makan berjumpa jadi MLA jadi banyak executive committee begini dan mentah. Berbagai orang mentah, mengenai August ikut kedai executive committee. Bagi dalam ikut mentah, at least ini min pun bagata license kebegitu simply ketika executive committee cuma doa Congress kerja kahkan long letter bagi lala ini ya kita di desa. Ibang ilang persen di bawah barit. Ngalah ang MLA, mau ay kini sintray, yung kontraktor, ubah yang baca kata, ngaman sing hafal yang dia. Dimana ay yang sintray ba juga, mau yang given the work to the best, but kontraktor naman pa yung utang. Dimana kini ka sintray yang ini ketika bapak sintray maramat. Apun engkau memberi aura itu kepisah engkau mesangkin ke dia nak suku betang sistem pemundap dari kejing saya yang ini hamdat total renovation ke dia berkan kejing dia ila pendat berkan kata kanu nukah kam memberi ongi benda im judon kata betong ke dia kemudian pesangkin kemudian buat estimate yang anda yang pendat yang kejing train memang ngaruh jadi kena setiap lah tak asam ni mengantri ini ditri dah kesini. Berapa beri yang sini kami ini yang kata kita ini. But halendak ini ia di babit ibu supervisor ni katam. Dimana ini kalau markan ketika ini senang dalam menurut jurnal seperti ini dia. Ini mesti di bawah sesuai bawah yang pertama itu yang kita benar kata. But dia iba bit bertrain jarjar berpikir sebelum bisa ini kampung. Di bawah angkat hidup di bawah train berpindah ibu dunia dan semua ini tertahu. Dengan mentah ke depan yang so hasil one sekat mungkin yang kampung. Ini criticize kedai yang ini persulit di kedai. Please, kalau penuh bagi guna penuh bagi senang ini one sekat terkenal ini. Kementerian adalah saya sebab kementerian. We welcome constructive criticism. Kenapa yang pembahasan? Di mana ini apa? Dan ini kuat even once a month kan orang kita guna.
ni kran pun fin nama tak ada singa di senang apor nak kerma apor ni dang simti ni pang pun dah pasang ni orang pun orang di dekat Asia mereka senang tu ni belada kan kai na belada kapap ni nana ye mani ti na dukan malam kamdi kamti kali kan suruh dikmin pas ni bertil maka jangan kok senang na jom benda kemen ba nyim pat dalam kedua diskusi kerja kok senang tu ni ba kata kalau macam pet ngor tang jong ke executive member ni jom dong senang ni berok tu belada pi kung dong senang na pi kan lu ba bismo artatin dan ni bismo kan lu suspicious please one dong tak apa dong ni interview ni please act lot ke kata